Međunarodni dan muzeja. Međunarodni dan muzeja 18. maja obilježava se od 1977. godine. Tim povodom predstavljamo dio naše kulturne baštine, kao svjedoke bosansko-hercegovačke prošlosti. Kulturna baština ili kulturno nasljeđe podrazumijeva dobra koja su naslijeđena od prethodnih generacija ili koja nastaju u sadašnjosti, a imaju specifičnu vrijednost za ljude i treba da budu sačuvane za buduće generacije. Kulturna baština se dijeli na materijalnu i nematerijalnu. Naša zemlja Bosna i Hercegovina je bogata kulturnom baštinom, međutim njena baština je posebna. Ima dušu, izaziva emocije i budi uspomene. Obzirom da je današnji prostor Bosne i Hercegovine naseljen još od paleolita, starije kamenog doba, krenut ćemo od pećine Badanj kod Stoca, koja je naše arheološko otkriće iz tog perioda u kojoj je pronađen graviran crtež konja. U periodu neolita, mlađeg kamenog doba, građene su mnoge sojenice, kuće na vodi. Mogorjelo je jedinstven arheološki spomenik iz rimskog doba, smješten u neposrednoj blizini Čapljine. U periodu srednjeg vijeka sagrađeno je puno srednjovjekovnih gradova, opasani visokim kamenim bedemima, prijestolnice naših vladara. Kraljevski grad Bobovac, sagrađen sredinom 14. stoljeća, kraljevsko sjedište, u njemu se čuvala kraljevska kruna. Tvrđava Herceg Stjepana Kosače, srednjovjekovna utvrda antičkog korijena u Hercegovini kod Lagaja. Tvrđava u Počitelju, malom gradiću na kamenoj litici lijeve obale Neretve. Više kao živi muzej, kao dokaz jednom vremenu i epohi. Tu je gradačačka bijela kula zmaja od Bosne, Huseina kapetana Gradaščevića, borca za autonomiju Bosne. Ukrasi bosansko-hercegovačkih gradova su Sahad kule, svaka drugačija, a svaka pokazuje tačno vrijeme. Mlinice na Bregavi, najljepši spoj prirode i kulturno-historijskog bogatstva. Koliko je Stolac vezan za mlinice, govori i stara pjesma. U Stocu su mline vodenice, u Stocu su stupe valjalice. Mline melju, a stupe valjaju. Bosanski steci su kameni i nadgrobni spomenici, nasljeđe naše stare, srednjovjekovne bosanske države. Evo šta kaže Miroslav Krleža. Neka oprosti gospođa Evropa, samo Bosna ima spomenike, stečke. Šta je stečak? Oličenje gorštaka, Bosanca. Šta radi Bosanac na stečku? Stoji uspravno, digao glavu, digao ruku, ali nigdje nikada niko nije pronašao stečak na kome Bosanac kleči ili moli, na kome je prikazan kao sužan. Mostovi i ćuprije u našoj zemlji predstavljaju simbol života, ljubavi i prijateljstva. Oni ne poznaju nikakve granice, ruše prepreke ispred sebe, zbližavaju ljude. Bez njih bi dvije tako bliske obale rijeke bile daleke i potpuno strane jedna drugoj. Tu je naš stari most, naš ponos i dika. Bosna i Hercegovina je od davnina bila centar različitosti kulture, vjere i običaja. Iz tog razloga su sagrađeni mnogi vjerski objekti koji su pripadali islamu, katoličanstvu, pravoslavlju i judaizmu. U blizini Šarića džamije nalazi se turbe Mustafe Ljubović Šejh Juje, najvećeg pisca u krugu intelektualnog i uopšte kulturnog života Bosne i Hercegovine na prelazu iz 17. u 18. vijek. Naša škola ponosno nosi njegovo ime, osnovna škola Mustafa Ljubović Šejh Juje. Osim ovih građevina iz osmanskog perioda, ima i onih
koji su sagrađeni u vrijeme austro-ugarske vladavine u našoj zemlji sa posebnim evropskim stilom gradnje. Naša zemlja je uvijek imala sinove koji su se hrabro borili na mnogim frontovima. Partizansko groblje, izgrađeno 1965. godine u Mostaru, u znak sjećanja na poginule mostarske partizane, antifašiste i u čast svih onih koji su se u Drugom svjetskom ratu borili protiv fašizma diljem Europe i svijeta. Bosna i Hercegovina je zemlja vrijednih ljudi koji su radili i gradili kuće po nizijama, brežuljcima i planinama, ljutom hercegovačkom kršu i sve drugo što je trebalo jednom domaćinstvu. Ne zaboravimo one koji su radili teške poslove za sebe i za druge, obrađivali zemlju, kmetove. Nije im bilo teško ni duboki bunar kopati kako bi vodu za potrebe imali. U našoj se školskoj bosanskoj sobi, poput kapi vode na dlanu, čuva i njeguje naša tradicija. Predmeti koji su bili dio svake bosansko-hercegovačke kuće. Ulice naših mahala su krasile drvene kapije sa gvozdenom halkom, simbol gostoprimstva i tradicije, ulaz u fino uređene bosanske alije, pokaldrmljene kamenim oblutkom, ispunjene mirisom najmirisnijih ruža i hadžibega. Poseban nakit bosanskih kuća bili su pendžeri, ukrašen ručno vezenim draperijama, mjesto ašikovanja. Bosanska sehara, drveni sanduk, u kome su djevojke čuvale ruho za udaju, a nene najljepše katove, jamenije i pokoju kocku šećera. Šadrvan je vrsta javne česme koja se gradi u dvorištu džamija, medresa, tekija, karavansaraja i hanova. U našoj zemlji se ipak nije samo gradilo, ima u njoj i nematerijalne kulturne baštine. Bosanci i Hercegovci znaju zaigrati i zapjevati, prepustiti se sevdahu. Na teferićima su traženi najbolji bacači kamena sa ramena, o kojima se pričalo po godinu dana. Tradicionalno se svake godine održavaju skokovi sa starog mosta. Poznati smo po sevdalinkama koje se pjevaju po cijeloj Bosni i Hercegovini. Od Banja Luke... Hajot kako je Banja Luka postala, aman aman postala, a i nije ljepša udovica
preko grada šeher Sarajeva. Sarajevo, lijepo li ti? Sarajevo, bijelo li ti? Pašar ti Do gradačca gradačca bijele kule, zmaja od Bosne, sokolovi zakliktali, hajde zalose. Višegrada, grada na Drini. U lijepom starom gradu, Višegradu, gdje duboka Drina vjekovima teče, ostavljeni samo divna uspomena, a Šikovo zdrago skoro svako večer. Šikovo zdrago skoro svako večer. Do Mostara Čudna Jadara od Mostara grada, sve odlani pa je vodo sada, sve odlani pa je vodo sada. Bol boluje, Čelebića biva, bol boluje, nikome kazuje, bol boluje, nikome kazuje. i Šantićeve Emine. Sinoć kad se vraća iz topla hamama, prođoh pokraj bašče staroga imama. Kad tamo u bašči u hladu jasmina si brikom u ruci stajaše Emina. Ašik, Ajša, Javaša, konja jaše Subaša. Ašik, Ajša, Javaša, konja jaše Subaša. Ja joj nazvah selam, jest tako mi dina, neće ni da čuje lijepa Emina. Već u srebrni brig zahvatila vode, pa niz baštu đule zalijeva tude. Bosanci i Hercegovci su uvijek držali do gosta. Davali mu najljepše mjesto, priređivali bogatu bosansku sofru. Evo kako Alija Nametak opisuje bošnjačku večeru. Sjelo se po podu za nisku simiju. Pogača zamiješana kiseljakom mirisala je i pušila se od vreline. Čorba je također bila vrela i svi su kusali iz jedne zdjele, ali drvene kašike su imale prednost
da se njima moglo više zahvatiti i da se čovjek ne oprži. Čak i Mahmud Aga, koji je bio bezub, mogao je žvakati mekan burek s isjeckanim mesom, a i razvaruša se, tako reći, sama sklizala niz jednjak. Na kraju je bio pirinapš, pilav i kiselo mlijeko.